kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Ba rutwa go dira ditswa temong ka thobo ya bone. Boididi jwa batho ba lefatshe la Amerika ba tshwara dipopelelo kgatlhanong le puso ya Gatautona Trump. Ga Letsile Tebogo a letsa tsabakela kwa kabodi tseleng ya bo 44 ya Botswana National Sport Commission. Ntseleo elelaga laisa o sa kenyo tla rnelang tsa metshameko ga re ntse re tsweletse topotaposa o rana ka puo ya tla mothetsong ka mogela a bodi amogele mo pegong ya ntlha mookamedi wa National Agricultural Research Institute NADI Dr. Charity Kruger o boletse fa go ruta balemi go dira dithoto ka thobo go ka thusa go fokotsa madi a lefatshe le le a dirisang go reka dithoto kwa ntle a tswelela ka go tlhalosa fa lekgotla la NADI le ikemiseditse go thusa go fokotsa madi a rekang dithoto kwa mafatsheng a sele lekgotla leo le ne le tshwere ditshupo kwa Gakuto. Tanki Sensole ke o lebogile dipotsane ba bega. Mo bogompieno go tlhalosiwa ga balemi ba metsi a Gakuto Media le Mahetwe ba se ba rutuntshitswe ka lenaneo la NADI la go dira dithoto ka dijalo tsa thobo. Go kaiwa ga ka lenaneo leo balemi ba thathelwa dikitso tsa go dirisa metswako e harologanyeng go thabolola dijo gore di kgone go nna sebaka di sa senyege. Lenaneo leo le thathella balemi dikitso tse ka tsone ba ka rekisang dithoto tseo kwa mebarakeng go akarediwa le a mahatshe a sele go itshetsa. Maikemisetso a rena re le NADI ke go ira ditshekatsheko tse di hetolang matshelo a batho e le gore ke ditshekatsheko tse e leng gore NADI aims to develop local communities with modern farming technologies and advanced research that can help with farming and in turn elevate their lives. Tse e leng gore Batswana ba ka di dirisa go atolosa temothuo ya bone. Mabele jaaka ba tla bo ba robile jaana ko tshimong one a le a kgona go emelana le luba a kgona go emelana le letswai ale ba kgona gore ha ba sena go nna ba dira ska ba dira hela go dira motogo ya ka ha re tloetse gore tota Batswana rona bogobe. The initiative aims to help farmers produce different products such as flour from sorghum which can be used to make cakes and healthy bread. Re ka kgona gore re dire jaanong tse di tshwanang bo di muffin yana ka ne re ntse re dirisa boroto go dira bo di muffin go dira bo di cake. Re ka boa ra tsaya mabele one ra dira di muffin. Mogobi o setse nga go tsela naneo le yo dirang bopi jwa mabele o tlhalosa dingwe tsa dikgwetho tse di ba itsang go godisa dikgwebo tsa bone. Need capital, working capital funds so that we can secure. Re tlhoka dithuso tsa madi gore re kgone go bona lehelo la kgwebo le madi hela re ka tsamaisang kgwebo ka one. Operate from and also ramp up our production. Lekanana la NADI ka thuso ya International Fund for Agriculture le simolotse go dira dipatlisiso le ditekeletso tsa temo ya rice ka maikaelelo a go thusa puso go simolola temo ya rice mo Botswana. Ke o lebogela ra dipotsane Botswana Television. Go fa dikhansele dithata go tsa go tsaya ditshwetso go le jwa e le yone tsela e ka fefosang go isiwa ga ditirelo le ditlamelo kwa setšhabeng se ne se bua ke tona wa dikgaolo le tsa ngwao re ke tlhalefile Motshegwa kwa khanseleng ya Serowe a ka ya fa dikhansele le tsone di leng gautshwane le batho ka jalo di tshwanetse go tsaya ditshwetso ka potlako ke Brel Meriki wa bega. Makhanselara a Serowe a re go neela dithata tsa go tsaya ditshwetso ke kgatelopele ka jaanong ba kgona go potlakela go isa ditirelo ko setšhabeng le gone go netefatsa gore matshelo a batho a thabologa ka ditshwetso di tla tswa ka bonako. Decentralization e tla neela modulasetulo wa rona dithata le dinonogo when it comes to estimates of revenue and expenditure. Budgeting ya rona ka ha ntseng ka teng wa ka ne luta mo ka ulingwe kemo. What happens ke gore re tla be re biletswa special sa budgeting batotegi go sendwa di documents tsa tseno. The whole budgeting is done at the administration level. Through you, Mr. Chairman, we must have some legislation amended or reviewed. Melao e re tsamaisang re le khansele e tshwanetse go sekasekwa gore e tsamaelane le se puso e se batang. Buka ya melao e hatona dithata tsa go phatlalatsa khansele ha go bata ene mme seo se tshwanetse go lebiwa sešwa. It gives the minister to do anything he wants. You go to section 89, the minister can dissolve the council. O tata o re neela di structure tse leng gore ga ka o tisa mo di counseling yana di clinic gore re go ta go etsa
go itsa ke tsaetsego re te re itse gore ha go sa tsamaeng sentle teng ga re ka bona ha e le go sekai gongwe kana ngaka bo CS yana re itse gore nya re tatswa ha re thamalela kae gore setšhaba se kgone go thusega ka boheo go tama gore ba ba tsayang ditshwetso a bo ba bonela gaufi. That is the essence of decentralization. Le school feeding lona le feeda bana ba district ya lona, but a central government ministry ta bore ba gana le go feeda bana botlhe e be nna workload mo go bona. So decentralization is about digesting issues gore di nne mo selekanyong sa kgaolo eo. So decentralization ke go tsaya dithata o dira gore di-council ba di tseye segautshwane, mme ga ba di tsaya segautshwane go raya gore di ka tsewa ka bohego, mme ga di tsewa ka bohego di ka dira gore ditirelo di nne thwathwa di nne botswerere ko bathong. Makhanselara a kgwethile gore ba eteletse ko pele go thabolola matshelo a batho. Gabriel Mmereki, Botswana Television, Serowe. Tona banana le bommelesego tšhomba re lephata leo le mo lenaneong la go nonotsha ditsamaiso tse di rotloetsang tekatekano ya bong e le tsela nngwe ya go itepatepanya le dikgang tsa kgokgontsho. A re seo se tla kgonega ka tshwaragano ya maphata le makalana a farologaneng go ralala lefatshe leno. O bile se kwa thutopuisanong le mogwanto tse di neng di itebagantse le dikgang tsa kgokgontsho ya bong di rulagantswe ke kereke ya UCCSA Trinity Congregational Church mono ga borone maabane. Ke letleletse somolekae wa bega. Bana le sabe ka go farologana ga bone bana ba simolola thutopuisanyo e ka mogwanto go supa fa ba makgathano le kgokgontsho ya bong e se senye utlwisitse ba le bantsi botlhoko. Maiteko a ke a tsamaelana le a puso go rotloetsa tekatekano e thusang go lwantsha kgokgontsho ya bong mo lefatsheng leno. The priority is to prevent so that it doesn't happen in the first. Re tshwanetse re tlhomamisa gore re hema ka tsela tsotlhe kgokgontsho ya bong. Re lemoga fa kgokgontsho e emisa seabe sa rona mo setšhabeng le ka fa re dirang dilo ka teng. Mo tseleng ya go lwantsha kgokgontsho re ikaelela go itebaganya thata le kgang ya tekatekano ya bong. Mainstreaming gender responsiveness and mainstreaming being active against gender-based violence. And so every time I stand before any group of people, we talk about what they are doing. Sepodisi se se leng mangwe a maphata a di gogang kwa pele go lwantsha kgang e se supa fa se ikemiseditse go thusa bomme le borre ka tekatekano. Ga ona ope monna yo ka tsholetsang le bogo one man and come forward a re nna ke itile ka tshegwa ke tsena ko police station ka ba ka busiwa ko ke sa thusiwa e le gore ke jewa setshego hela. Ga e le gore dilo tseo they once happened, they happened in the past. And that does not define Botswana Police Service. Let us come forward and seek help. We are ready to help. We have helped several men. Setšhaba le sone se go tlhwile go isekaseka go tlhomamisa gore se fetola dingwe tse di tsamaiso tsa sone go lwantsha kgokgontsho. Within the church, within the police, within the government and different structures, re thusa batho ba batlang go kopa dithuso tsa rona jang. Jaanong, the truth of the matter is that if the people in the church will only seek help based on how they have seen those who report gore ne ba thusiwa jang. Batho ba go tla go kopa dithuso ba lebile gore ba ba kileng ba ikuelwa ba ne ba tserwe jang. These things are happening in our name. Rona re le borre ka gore re tsenywa in a blanket goti borre ba bola monna o bolaile mosadi o bolaile bana. So the biggest question that I want to pose to you today is what are you doing about it? Maiteko a go tsibosa setšhaba ka bodiphatsa ja kgokgontsho a iteetswe le gofi ka jana a thusitse go tla ka megopolo e ka dirisiwang go hedisa dikgang tsa kgokgontsho. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Re sa le foto na tšhomba re tshwaragano e bana le sabe ka go farologana e botlhokwa thata mo go nonotsheng letsholo la go thibela le go lwantsha kgokgontsho ya bong. O bile sa etetse kgolegelo ya molepolole. Jessica Pilani le Solofelo Tombale ba bega.
mo loetong la gagwe la go lekola magolego kwa kgolegelong ya Molepolole le gone go batla go itebaganya le dikgang tsa kgokgontsho ya bong, Tona Chombo o supile fa lephata la gagwe le itemogetse gore go le gontsi fa go tla mo dikganyeng tsa kgokgontsho ya bong, borre ka bontsi jwa nako ke bona ba anelwa bagolo mo dikgang tseo mme ba nna ba kgapelwa kwa thoko. A re nako e gorogile jaanong ya gore go akarediwe botlhe mo go nyeletseng kgokgontsho ya bong. Ha ke ntse ke rarabolla kgang e ke a kwa di-sheltereng ke bua le bomme le bana leng ebe ke itemogela gore ha re bua le borre ba dumela gore ba kgapetse ka ga thoko, borre ba ke kopanang le bone ba nthalo bot ba re Mechombo nako tse dingwe ga re batle go bua lona ka gore letako go rona hela le itse gore re ba ira melato, ga le itse gore go simolotse yang gore re ire melato e, ga le itse gore re godile yang, ga le itse gore ke dikgwetho dihe tse di irang gore re ire melato e. Mme ebile tota ga leng ke le re kopa thuso ya gore re ka rarabolla kgang e yang. E ntse le mo loetong le, Tona Chombo o bile a nna le nako e fapegileng ya go buisana le badiramelato ba kgokgontsho ya bong ba le bone ba neng ba tlhalosa maitemogelo a bone. Ka gore keletso ya me ke gone gore tota re bone kgang e go tswa ko modimo, kgang ya kgokgontsho gore e simololwa ke eng, gore re kgone gore re emise ko moding and not just be responsive to it with our structures. Ke itemogetse go le botlhokwa gore ke te go bona bone ba reng ke ba ira molato le kgonne go bua le borre ba ba rileng ya tona nna ke ne ke a o ira molato mme ebile ke ne ke o irisiwa ke gore ke ga ke godisweng ka teng ke godile mo kgontshong ke godile ke sa itse gore ke ka dileang le maikutlo a me, go na le ba e leng gore ba ikotha, go na le ba e leng gore ba na le dikakgelo le dikopo tse di harologaneng. Loeto la ga Tona Chombo ga lena go felela fa, ka jaana a solofetse go tswelela a lekola dikgolegelo ka go farologana. O ne gape a gakolola badiramelato ba fa ba santse ba na le botshelo kwa ntle ga kgolegelo. wa tshosa ntse le dikgang tsa Botswana Television ra tswelela mo tsamaisa dipuisano tsa palamente re dithapelo ke o rapetsa re go botlhokwa gore mapalamente a rotloetse tekatekano mo go anamiseng ditlhabololo mo setšhabeng fa bua kwa bothokong jwa phuthego ya Inter-Parliamentary Union ya bolekgolo le 50 e simolotseng maabane kwa Uzbekistan. Re ke o rapetsa re jaaka baemedi ba tlhophilwe ke batho ba tshwanetse ba tshegetsa le go tlotlomatsa puso ya batho ka batho. Phuthego eo ya Inter-Parliament Union e fa mapalamente go tswa mafatsheng a farologaneng sebaka sa go amogana megopolo ka dikgang tsa sepolotiki mme maloko a lekgotla la SADC a tsena phuthego eo jaana ka maikaelelo a go bua ka lentswe le lengwe. Re ke o rapetse o na le mapalamente a supa gareng ga bone ke wa Gaborone Boddington North mme maipelo mo phuthing le maiteledipelo ba diphathi tsa kganetso kwa parlamenteng re dumelang Seleshando. Parliament are assemblies which are elected by the people and they ought to be workshops of democracy. Maloko a palamente a thupiwa ke setšhaba mme ke bone ba rweleng boikarabelo jwa go tsaya ditshwetso ka dikgang tsa itsholelo, tiriso ya madi a setšhaba le go dira melao e itebagantseng le tekatekano ya bong go nonotsha banana ga mmogo le go netefatsa ga setšhaba se akola meamuso ya lehatshe ka tekatekano. Bridging the gap between the haves and the have-nots or dealing with the inequalities that these are implemented. Morulaganyi wa dikgang tsa kgwebo wa dipampiri tsa dikgang tsa Botswana Guardian le Midweek Sun ko bonye Ramokopelo a bolokile mosong ono kwa gabo kwa Molepolole kwa phitlhong eo dibuidi mo kaile fainele motho yo monyenyo mo bathong botlhe ebile a le mmega dikgang wa Popota yone nga dira tiro ya gagwe ka botswerere. Jessica Pilani wa bega. Ramokopelwa e ne le mmega dikgang wa tlhwatlhwa wa dikgang tsa kgwebo le papadi. O tlhokafala jaana le dingwaga di le 40 morago ga go lwala ka nakwana. O tlhalosa fa a na le lerato thata ga mmogo le go nna matlhagatlhaga mme ebile go ne go santse go le gontsi moane a ka go dira mo leetong la gagwe la botshelo. Ne le ngwana hela o tlhaga ebile a le matlhagatlhaga o na le lerato le le go godimo le le heteletseng a nna ka monyenyo ha o kopana le ene o kopana le motho yo o nang le setshego yo supa gore o na tshela botshelo wa sentle. Ne re tshwetse bokamoso bo bophofoma mo go ene ga ntsa go la yaanong a la tlhatlhaloganyo ya bosimana a tsena mo tlhaloganyo ya bonna. Se ne ke se rata ka ene Sly ke gore ke motho ona a rata change, a rata go bona kgolo mo mothong. Ga e se go ene motho e leng gore o na a itswe ka dilonyana tse di tshesanyane tse di duileng mo tseleng
le mo lwapeng mo hela mo e ne le mmamoratwa mo gong kuku agwe ya kana go lela hatla se ga kuku agwe mo khotleng mo lesikeng la rona rotlhe ditsala tsa rona tsotlhe go ra go no pokatlang go ena tla go ra re no go bonyukilang tira se busule botlhale le dikakanyo tse di nonofileng tsa go tlhabolola le go godisa bobegadikgang jwa pampiri tsa mmegadikgang o di tla gopolwa ke botlhe bogolo jang babereki ka ene ba mo kaileng fa a na le setswerere mo boikarabelong jwa gagwe ja go tlhotlha le go rulaganya dikgang tsa kgwebo. His work spoke for itself and earned him the respect of a credible business and economic reporter that he was. As business editor, he was also very instrumental. Tiro ya gagwe e ne e mo buelela ya dira gore a tlotlwe ke botlhe mme se sa dira gore e nne mmantswetswedi wa dikgang tsa kgwebo. O ne gape a nna le seabe se segolo mo go gatiseng buka ya dikgang ya Botswana Investor. Kwa Sibet a modimo a re thatafatsa gore re tsweledise fa a tlogetseng teng e ne le lantlha mo bekeng eno re ntsha pampiri tsa rona ntle le ene. Ke ne ka utlwa botlhoko thata fa ke tshwanelwa ke go tsena mo ditlhakong tsa gagwe tsa go rulaganya dikgang tsa kgwebo. Brought a tear to my eyes as I sat in my office silently and processing his sections. Re Ramokopela o tla gakolegela gape ka lentswe la gagwe le le kwa godimo. O tlogela mme mmagwe ba tsala le ene ba le babedi, bana ba le babedi le setlogolo. Jessica Pilani, BTV News, Molepolole. A re tlhodimele tsa mafatshe a sele ra Amerika bididi jwa batho kwa lefatsheng la Amerika boletse bo tshwere dipopelelo tse di kgatlhanong le tautona Donald Trump le moeteledipele wa khamphane ya Tesla Elon Musk yo gape le mogakolodi wa gatautona. Dipopelelo tse di ne di tshwere mo ditoropong tse di farologanyeng kwa Amerika ebile di gaisa tsotlhe tse di kileng tsa tshwarwa mo lefatsheng lo mo letsatsing le le lengwe ke party ya kganetso. Dipopelelo tse ke di bolelwa fa di ne di rulagantswe ke ditlhopha di feta 150 di itebagantse le go ithulaganya morago ga dikgakgamatso tse di dirilweng ke puso ya ga Trump mo dibekeng tsa ntlha tsa yone. Barulaganyi bao ba kgadile thata melao e dirilweng ke puso go diga palo ya babereki ba puso e tsholelo mogama wa motsamao ga mmogo le tshudilo ditshwanelo. Babopeledi ba ne ba bopelela kgatlhanong le ditshwetso tsa puso tsa go koba babereki go tswala makalana a dithuso le go phutlhamisa makalana a puso. A jaanong re kgabaganyetse go tsa metshameko Liza o se kengwe eme sentle. Ke a go leboga o lebile o etso madume nna ke Liza o sekeng ka dikgang tsa metshameko mepego e kwa setlhweng ke reng se kgantshwane sa lebelo la 200 meters le tsile tebogo o fentse tlotla ya motshameki yo gaisitseng kwa moletlong wa kabodi ya tsele ya metshameko e tshegediwang ngwaga le ngwaga ke lekgotla le le okametse metshameko monogae la Botswana National Sport Commission ke gore BNSC. Moletlo o ne o tshegeditswe kwa Boipuso Hall monoga borone maabane pego ka tshegofatso malepa ana le go rata moeng. Mampudi wa mabelo wa monogae le tsile tebogo yo gape a sa tswang go tlhomiwa moemedi wa World Kids Athletics Bosheng o fetogile mogaka wa letsatsi morago ga go ikgapela tlotla ya motshameki yo gaisitseng a boa a ikgapela 100,000 pula a ipoeletsa gape a gapa ya motshameki yo gaisitseng wa rre le 75,000 pula. Se se tla morago ga gore a fenye gouta mo lebelong la 200 meters ko Olympics tsa Paris 2024 le go thusa setlhopha sa borre sa 4x400 meters go fenya fera kwa di-Olympics tseo ga mmogo le go ikgapela ditlotla gareng ga tsone ya motshameki yo gaisitseng kwa di-Olympics le ya motabogi yo gaisitseng mo Afrika. This award is not Setseletse ga se same ke sa Team DOC le Team Ross Associate finance ka bone ha ke dumele fa gona le ope yo ka bang a lemogile tiro e ntle re dirileng kwa di-Olympics tlotla ena ke neela mme wa me. Thank you so much. Naledi Marape wa chess o ne a fetoga motshameki wa mme yo gaisitseng. Motshameki wa tennis Malak Macheng ene a tswa ka tlotla ya motshameki yo mmotlana yo gaisitseng le a Public Athlete of the Year a gapa madi a tshwarang 50,000 pula. Motshameki yo mongwe wa tennis e Bontunga Malera Queen ene a gapa ya Junior Males Athlete of the Year ba ke bonye Modisa Mosimanyana a gapile ya mokatisi yo gaisitseng.
thankful to my coach. Ke leboga mokatisi wa me yo nthutileng sengwe le sengwe se ke se itseng ga mmogo le ba BNSC. Finally, I'm able to Ke lebogela gore le nna ke kgonne go tsaya seetsele ka gore gantsi ga dietsele di tsewa ra bo re seo. Ke la ntlha ke kgona go tla go itseela seetsele. Ke leboga modimo ka mpho e ga mmogo le batabogi ba me. for the gift. The athletes, I'm here because of that. Tlotla ya motsamaisi wa motshameko yo gaisitseng e fentswe ke Moses Bantsi wa Athletics fa Gloria Majaga le Edwin Masuge ba Paralympics ba gapile tlotla tsa motshameki wa mmelere ba ba nang le bogole. Gaone Boane wa tennis a gapile ya motsereganyi yo gaisitseng. Botswana Table Tennis Association e gapile tlotla ya National Sport Association of the Year fa Botswana Television e gapile tlotla tse pedi ka Karabo Bosena e le Electronic Journalist of the Year le Electronic Media House of the Year. Tsegofatso Malepa, PTV Sport. a jaanong re lebatsa kgwele ya dinao setlhopha sa VTM se tsweletse ka maiteko a go halola selepe sa magagane jaaka sepadimotse sa Security Systems ka dino tse 3-0 tshokologong eno mo motshamekong wa ligi ya FNB Premiership o ne o le kwa lebaleng la VTM Arena. Dino tseo di tsene ka Edwin Nthoiwa ke sa o ba ka ramotshwaedi ha ya boraro yone e tsene ka leoto la ga Xolani Molawa mme a re bone dintlhakgolo tsa motshameko o. Pona ya gonne ya bobedi ka tatelano ya bobedi ya VTM netehatsa jalo gore 3 points o tlo ka sala ka kono mogamononyane sebaka ka nna sa bone VTM a re bone fa Moipolai o feditse le bone Ronald Moipolai tota ke le ke bara jalo la ka Molawa kgotsa go bankeng. We need to be stronger. We don't need to look down and be hard on ourselves. There are still a lot of games to play. And when you look at our last 5, there are games that if you believe more, you can still get something. But we'll go back and regroup and let's see what happens on Wednesday. The win against Santos motivated us going into this game, and the way they expressed themselves and also the effort that they had to put in, the substitutes that we had to put in as well, it was marvelous. And also, like I told you, we have never won in this match this year, so it is a blessing to us. Setlhopha sa Traffic sone se letse se itshetletse mo maemong a sone a kwa setlhweng sa loko jaaka se ne se bapola sa Chadibe FC ka dino tse 3-0 mo motshamekong wa FNB Premiership o ne o tshamekelwa kwa lebaneng la Obed Itani Chilume kwa Francistown a rutle pego ka Karabo Sebele. Mo karolong ya ntlha ya motshameko Machimenyenga Boys ba bo ba tsere taolo ya motshameko fa sa Chadibe sone se sireletsa se sa tswa go sireletsa. Ditlhaselo tsa Traffic tsa batswela mosola ka botsile ke ba ikanye a neela Traffic ketapele ya nno mo motsotsong wa bo 43. Ya re go setse metsotso e le mebedi pele ditlhopha di ya boikhutsong amogelang reetsang a nosetsa Traffic nno ya bobedi. Go menogeng go ditlhopha tsa tla ditsholeditse di kausu ba tsomana le dinno mme ba retelwa. Mo motsotsong wa bo 74 Traffic ya nosa ya boraro ka thago ya Gatheo Shadikong go isa motshameko kwa bokhutlong ka nno tse 3-0 la Chadibe. We came into it knowing fully well that once we get the first goal, the opponent will put their heads down. They've been losing games, and it's a game also we didn't need to play many passes at the back. It's a game we re tsile re itse gore fa re ka nosa ya ntlha setlhopha sa Chadibe se tla tsholetsa mosepele ka bantse ba latlhagelwa ke metshameko. Ke itumelela gore ntswa re latlhegetswe ke ditshono di le mmalwa re kgonne go oketsa dinno tsa rona. The first half we had so many chances, but the plan worked. It was a game whereby we wanted to increase our goal difference, and we managed to do that. It was a tough match. We
played well in the first 40 minutes. We were just unfortunate to concede 2 goals in the last two minutes of the 45 minutes of the first half. We are going back to the drawing board, and we are going to be looking at the mental alertness. E ne e le motshameko o thata, re tshamekile sentle mo karolong ya ntlha, mme ra retelelwa ke go bona maduo a re neng re a batla. Re ya go tswelela ka go ikgata motlhala ka ke ithutile go lo mmalwa mo motshamekong o neng re solofetse go dira sente. We've lost a derby where we thought maybe we were going to play better. Those guys, their chances, we also had ours, but they buried their chances. Our guys were just shy in scoring goals. Seo se raya gore Machimenyenga Boys ba kgonne go ikukwanyetsa dintlha di le 45 go ba baya ko maemong a ntlha fa Satchadibe se le mo go a 15 ka dintlha tsa palo eo. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Wetso dikgang tsa rona di wetse nna lwena re kopana gape kgante jana ka nako ya boherabongwe re di go neela jaanong e le ka teme ya sekgowa mme pele re kgaogana a re ikgakolela gape dintlha kgolo tsa rona. Balemi ba rutwa go dira ditswa temong kwa ka thobo ya bone. Boididi jwa batho ba lefatshe la Amerika ba tshwara dipopelelo kgatlhanong le puso ya gatautwana Trump. A Letsile Tebogo a letse a tsabekela kwa ka bodietseleng ya bo 44 ya lekgotla la Botswana National Sport Commission. Wa tsotsana kwa bosipane re go tshwaretse hela di lekalo ba tepolwa pi ba go nela seemo sa bosa. Betsu madume amogela se masala ya pele sediwa ke Samuel Ramotonto.